Hey guys, I'm with Ed Durano. Yes, sir. Ed Durano. Test ka mo na? Yeah. The BLOCC yung ayan mo space. Malimot siya. Sunod siya. Bumulog siya. Isang bubog ko. Wala ka ng space lang. No. Dali na ito. Naniwag din ito. Respect, hashtag respect. Don't wear it drinking. Wala tayo, nagdali-dali ko ako na nakoy. Nakoy ano. Sampo, kung gano'n ka, pabantay na nag-appreciate ka. Sana kami mag-appreciate ko. Okay, wala ako. Nakapagod. Dali. Ako nang yes. Abi na kung mabilin ako sa Starbucks. Ang sa to. Wala ka lang kamay ko. Full body one by one. Kaya pa, passport. Ano lang, half seat lang. Bubog yung legs mo. Here, ako na. Wala. Last concert by Tisha. Wala, nakapagpin pass. Elizad. Alam mo. Mas pala business. Sige, ano lang, half seat lang. Oh, Sa singer. That's a great pick. Kurt? No. Photographer Mansan siya. Photographer Mansan siya. Hindi mo kusunan, uy. Eh, dapat pag i-position mo, reflect na ano. Sanda.
Dito lang. Dito lang stare. Okay, balik ka sa phone. Dito lang ka lang, yes. Tapos ang hand sa emoji, ano lang siya? Ano siya sa legs? Ano right? Ano lang? Wala lang siya weight. Ano? Ano lang yun? I-release sa yeah. Or itukod ba sa likod? And then ang other hand. And then stare like that. Smile. No, Margrette. Yeah, pwede. Yeah. Or pwede, ano lang. Start. One. Balik. And then, drop lang na siya. Yes. And then you go way, and then you step forward, and then like that. Yeah, i-hold lang siya. Normal hold sa that's the pump lang na siya, pero worry. Pump ka na. And then drop lang na siya. Okay? There you go. I-open pa daw yun. Ka na. Naglakaw. So, asa mag-anak mo rin, Leo? Or Yeah, forward and then forward. Yeah. Balik. Ano? Move ka dali.
Wala ko may lahira siya ginawa ko to. Ano yung clear pero sa Kakaiba. Kakaiba si Ed. ang daming dito sa Ay, ito. Kulong-kulong. Ganito? Ako, hakot ilong. Oh, of course. Hakot ilong. Oo, hindi siya kumain. And that is Ano? or talikod kita ano Malikod ko? no work Ano? ana okay ready and go Sabi. again ready and go more pa ano More power. ready More. and go Okay, sa mong lawas. yeah ana and then permanent go ano sa ana right vlogger you dito lang ka. Silent shots. Really don't have to put seconds. Side on right. Shanti pa ba as chulit? Oo nga. The vibe na. Ako ang kuan sa mga. Para solo ba ang ano, di ba? Siya na kuan sa finances. Siya nga natakuan. Gusto pa ta. Okay. Correct, correct. Okay. Go. Okay nga, te. Thank you so much! Or, gusto ko mag-record dyan. And then sa likod silang rag. Invite them to like your. Do you have a page? Yeah, still not active. Why? I don't know. Issues. If ganahan mo mag inquire sa yung services, Yeah. where do they need to reach out? Just visit my Instagram profile. It's @Durano. And At Ed yes, Sumpay Ed and then Durano. Instagram. So that's like ED. D. Oh, And then Sumpay I ang Ed. also have another folio account. It's Ed Durano Studio. I think. In Facebook. Yeah, just check out my main profile. That's
where you can In also no Instagram. Still in Yeah, IG. if you like you wanna see my recent works. Kakaiba guys. Abangan. Yeah. Ed Thank you, Durano, Bob. Thank Ed you, Durano Studio. Yeah, Abraham Studios. Hello, oh my gosh. Thank you so much. Dele. Just my voice is okay. Okay, so thank you so much, Ma'am J. Ma'am J Toot. Guys, if you like this video, don't forget to hit like. If you have any questions about BLOCC, please do visit their official Facebook and Instagram page. It's BLOCC-Cebu. And if you, Instagram and Facebook. So if you want to also be notified of new uploads, please tap on notification bell and subscribe to show your support. Thanks so much. Bye, guys.